Mag-support. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas rin pamuji sa pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayari may sabkitan nyo karilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aming ipapakay katok tanyo at supaya wa ilupas sin kabuhi na to, doon ha amay iyan mato, maun pa amay iyan karibaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at supaya iyan katan sin kakainang ta kawita, amay iyan dinihil kato tanyo kabuhi kakal dito kaadlaw kana insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pengajian dengan Quran Iban Sunnah dengan mga ayat pembisaraan na ito biyaon Suratul An'am ayat hanggatos agkay ng tagsiyam. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. In ayat ini in lasay dan ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya manusia angin ing katantan makamumula hasusuhon sin ipon niya hinayta niya katantan supaya in maratok nila ano na yung karibaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaadlaw kana. Siyambot dun hay ni bunal to din mga sila in limalawag sabab singhap ikapagpulak-palik nila pag-aarama na in mga sila ini dieta dungay ni Tuhan na to kabulalan ng tiyogila wa kanu siyaan at in sila ini pag-ianon lang niya siya at isin siya ini tumpukan maglawag sin amin doon hakabaya-bayaan nila mag-ison-ison ang mga kasusuran nila inang lari-lari na pag-aarama. Doon di sila tumayma bang bukunda mag ini sud iban sinaming pikilan nila iban sinaktal nila. Nalita din ini wa kanu syi'an qal humul khawarij wa ashabul bid'ah. Dita doon ini, yung mga sila tumpukan ini, ingan niya siya, at isin siya ini, biya mga aming naglalaglag ini, tumpukan biyan. Aming doon, nag-ison-ison sila, biya sa pantun, bang biya habasa na to biyaw ini, at yung madjatukato tanyo, amon yung mga party list. At niya, limalag sila sinamuin, ini, kapaigdahan patumpukan nila. Di sila tumayma
bang bukon dahil kapag laki nila patumpukan nila. Bihat to iniapas nila rin hawak to pawakto, lari lawa na to dapat akama. Bihat. Narita doon haon, mga sila mananapsir, humul khawarij. Pagtawag lang na khawarij, ang bukyang tumpukan, na impayanong khawarij, ngayon sila khawarij, sabab miutas sila rin hapamarita sin Islam, puas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya, natin niya, limag sila sin kandiri nila, aming katanaman nila. Bagtuya. Danit yan, kaptangan doon sin kaibanan, ashabul bid'ah. Mga sila aming naghinang sin hinang bago pag-aakama. At iniramik yan, pag-ison-isunan nila, ang mauning katanaman nila. Wagwa yun, in kamatanan niya niya, at in katarangan niya, annal aya ammatun fi kulli man faraka lam yantafi biha bima jaa bihi ar-rasul wala taba'a ma arsala bihi wala taraka ghairah. Dito dumaulaw niya, inihisiw-siwin, nagkakainang, nakabutas na rin haamiin, niutas na, dahil haamin biyara asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa umat Islam, salta hindi sila makad, piandatan yaon, iwan hati niya, di sila magparunili o iroon halwa kanila. Dahil sadafa an ittibai ayatillah ay sarrafan nasu wa saddahum an dalik. Intumpukan ini, amin lumag sila daan ini makapuklas ng ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin bang ang dapat manusia laron nila bihan pa karon mong patumpukan nila. Amin tao pinukugdan na hinang na inyag to lakan nila kung inahasupaya makakadatumpukan nila. Yan dahil nga mga biyay takato, riwayat ng Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, na inyan lang niya, amunain ayat damikyan, biya sa pantun pangasubo, sayang din jawab niya, man azlamu mimman kadzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Isiyo pa mahalaw niya, kawaakan mo na kalando ipag-anyayan niya rin hawawaran niya. Amuin wayon duwain amin sila nang himuting nga mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa takdunan amin hapaan nila yung pagkain nila manusia pagkaroon nila kabayaan nila. Naamuyan pinihahamok dahil nga mga inang kakupor. Ipagyanong kakupor doon, aming tamtanan mo yung sara sin Allah ta'ala, lumagaw sin katanaman mo. Kaya sa kaula-ula, iniyaon na di nilamin Allah ta'ala kaaywan. Sin agaman niya. Yaon in agaman niya, mapatot agaron, inisara, amunin, sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating katan kakahinan, tiyuto nila yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway hapagpapasampay sin, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga amin tiknil masa, nakaw na pa ito. Nagdaak sin Allah ta'ala, amin pini, ang papini niya, yung mga daraakon niya rin ang mga karasulan, iwan na si mga kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasarap yan, yung mga ini katantaan, wayon mahasil si mga manusia niin kahalan niya. Sa pantun dalang kita iiyaatong pugaon, kaman aglamu mimman kadzaba bi ayatillah.
wa sadafa anha. Isiyo para kung makaliw ka niya yan na kinawaran niya dahil na mga tao amin manghimuting na ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukod ka ang panghimuting ay hindi ka umakad, hindi ka kumakad. Sinallahu ta'ala yung nagpapanjari kayo mo, dinil kayo mo kauwi. Sa tayo ko ini tinuturungan si nikmat niya. Doon adlaw niya, kakukunahan mo ini nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala rin waktu pa waktu. Parusli ko minsan na ingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta impangdatan sintuan Rabbul Alamin yan kayo mo. Amuan in ikadawat mo sing kasanyangan, larin sing kasanyangan, di alam sing bumi ini. Bihan yan. Sarap in halaw sing surga, muralaw tain, makanan ang sing kawi. Pagkain mapuas din kanila yan to na biya sa pantun patay sin buhi-buhian sila yan. Mahita. Sa buhay yung kasanangan kamatan nila, in sila, yan ito nakawurot ang halaw man sing kabinsanaan. Mawaya na sila mapatay, di na sila mapatay. Dihan yan. Bukong diyan sindihan dunia ini, maano siya, bang makalang ng kasanangan, pang dapat, di na mawaya matay. Dihan to. Naampay yung dunia, bukong siya, lugan, amuyin, lauta, kakal kita roon, in dunia ini, lauta, lamayan sadya. Amo na in paghinangan ta sin lutuan ng tarahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasarap yan, in pakaradyaan sin manusia, alinin kahalan niya, Dita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno injumatu kanila. Yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, ya'tiya rabbuka, aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl. أو كسبت في إيمانها خيرا انتظروا إنا منتظرون. Dito sinun Allah Ta'ala ayat sumunod kaniya sa pantun pangasunod. Ulang niya. Di sila amin magpanganan dumungdung niya sinuno-uno na hiwaita dahil hakal lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sindaak niya Amin tamu Datuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno mahalang niya, in kakainan si mga manusia ini. Amin tumakad sila dumatong ng malaikat ng kanila. Unong pagyan ng malaikat, amin in magtangsusin, nyawalihan. Pagbutas runin, ini nyawa iwansin, jasad. Yati Rabbu. Suway na sadyarihan, in Allah Ta'ala inamuin lauta kakitaan nila na inamuin paalian kanila sintuan Rabbul Alamin. Yati babu ayati Rabbi at kawasaway na sadya ang kakitaan nila na tumarang kanila biyaray kanila paaniwan dahil nga waktu pa waktu bang panauron sin Allah Ta'ala imulka kanila. Diyan si mga umat na kauna. Tanawag-tawag si mga kanabihan, karasulat. Diyan si kaum, si Salih. Kauman ini Hud, alayhi salatu wassalam. In mga inikatantan, gamayan, diyan lupa, ini mamias pariya. Simbaran nila yung bias nila. Hawa. Kami lang niya, napauto nga nawa marikamo, yung bunali, ikaw yan daak, impalianon mo ang pahalian katantan, para ito nga namari. Nasata, yun sila maghinang sin katanaman nila. Katanaman nila, bihan, mabinang bay, amuin, buo din hinangon, pagulan, dahil sumagawa bang Allah Ta'ala inagparatong sin mulka, di siya kapag hinangan tampan. Di mo katampan namin muka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan.
Na ini katantan, duwi ta doon isin Allah Ta'ala ayat ini, la taqum as-sa'a. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dengan Abu Hurairah. La taqum as-sa'a hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza ra'aha amana man 'alayha. Di lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Di dumatong inadlaw kiamat. Sehingga gumawa na in matasuka dahil harupon karya sa liguguan niya. Inasal-asal maggawa dahil hasubangan, bangkita riya wala tayo ni, pagihayaon, na hasusungon, gumawa na siya rin ha, tutuguman niya, hasadlupan na, bukon na rin ha uno. Na ini diyaman da asal sin Allah subhanahu wa ta'ala ini, bang dumatong na inyan, manuun na yung bumi. Kaiga raahan nasu amana man alayha. Apabila lang nakakita na si manusia, ba't din nahasadlupan gumawain, suga, bihan, na magparat siya nakatantan. Bihan. La tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Diyata sin Allah Ta'ala, di na magmumpa at inginawa sinamok manusia nagparat saya, amin wala nakapagparat sa ring hapanagnaan. Diatungan sila sin panghindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala laray ring haraak niya. Wala nagparat saya sulay na sadya, amin si magpakmaon kanilain, pagpahali kanila, hawak turmatong in, agad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to din siksa, hadlaw, akhirat. Ano yan mga kataw-tay manguran na kama Islam? Demikian haruhay riwayat, la taqum as-sa'a hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Wa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Launya si Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat demikian dengan Abu Hurairah, di launya maluning bumi sehingga gumawa in matasuka dahil nga tutok gumannya apabila launya gumawa na siya rin nga tutok gumannya amin kakitaan na si manusia magparat saya na sila katantan. Siya yung katantan ini. Wakano siyaan. Ang mga tao gimuha dahil halaw man sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hininang singkatanaman nila. Muna yung mga manusia, maghihinang sinhinang bago. Tiniya bago, wala jumato hadaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga sila, amuin nagpupulak ka na kapag agama. Ang mga sila di magmumpa at kanila yung kataan kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa di nila rayaon akaron iwan damit yan di nila natinggalan yung kakainang nila doon na sila katanaman nila. Ano yan mga katatay manguran? Araw Islam na alaw nga rin haon magparat sila katanta na waktu yun. وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ. Na inyad tulong niya suway na roon haamin di na magpaat di nawawaran nila yung pagpamarat saya nila dahil na uway roon sila nakapagparat saya sin hawak to di na tong impanghindo kanila hadaman sila sallallahu alaihi wasallam. Iwan wala di matumon kanila intang hindo. Sin mga sila nakahati kapag arama puas sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yan? Na inyaon mga katatay mangura na kami Islam. Pagkaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katabi ita niya yan.
Dahil niya natuhan na ito Rabbul Alamin. Sa wabsiyo din kaunan Quran ang biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iwan sin hadis. Damikian hadis kudsi. Ini katantan ini wahi dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyayta doon na ini dahil ha mga hadis damikian riwayat din kan Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Iyan niya, apabila gumawa na ito sa butini, di na magbumpa at impag-iman sinhambok manusia, ngunit mga manusia wala nakapamarat saya nakauna hagaman di matunon kanila impang hindog. Ang kasabat pi iman nga kaywa kaya inidawat siya karayawan dahil nasawab sil pag-iman niya nakauna. Uling ito pag-iano niya Tulu'u syamsi min maghribiha. Muna yung pagbuwasin matasuga dahil ha sa lupan. Wad Dajjal, iran na sin Dajjal. Wadabatul ard, iran sinaming hayop. Pag-ianon dumatong ha ini akhir zaman bang maabot na ini masuk ng paglunsin gumi. Ano yung tulong ta? In mga yaong katantan, aming piyagahalian, kabubugaan, sa makawa, di na magmumpa at amuin ka-Islam nila. Mga katotoy mga urad na kama-Islam. Hipiraon, aming nakalanduin, ini kasahili niya, halaw man sing gumini, nakalanduin, niya, sa dahil ha mga amin, wala na hinang si manusia, dugaing din kaniya. Amo na yung pagpatay sin bata-bata, panganak sin mga Banu Israel. Kana sin buka niya maigingkawa sa din kaniya. Doon haon pa sa lansin amin, dahita sin mga sila ini maglulujom-lujom, manghingita lang ta. Doon ha amin lang ta susunin si manusia sininyong katantan way unir to kasabunalan pagkala sihir inyaon na doon hayaon lang ta hawak to siya amoy nyurul kan Musa alayhi salatu wassalam sambil pia laway sinallahu ta'ala Musa iban simya makad kaniya ha ini kuwan niya unamin gito man silaon sa sumagawa, dahil nga amin mo, didat sinallah subhanahu wa ta'ala rihil kaniya, dia aksin Allah ta'ala Musa alayhi salatu wassalam, hikaluwak sintungkod niya indarat, doon nga on pagluwak niya na sipak indarat, sarta doon na sila limaway amuin, piyagsipakan sin darat, bayan sipak, bukod niya tulang ta, amuin, ini maluhay-luhay niya mga kitaon si manusia nilang ta. Kaya na in paglaway si Musa alayhi salatu wassalam doon na amin ini nagsimpaking darat yawon matahay iniyabayan niya sa pantun wairoon siya nakalaway tuwid at awadarat na limiyo siya magtupahan sipak diyan. Na, doon na yaon, amo na yung kaurong sinmo sa ringhaulihan. Diyan, sa kira-kira di magpak na sila magtupamin, ahutod pa doon ang sinamin na si Pakento. Yaon na isang sila biyuhol, noon pa ni liabayan yaon. Sa kira-kira na umos na sila katantan, nakasod palong sinamin, inisimpakan sin laod. Doon na yan,
Pagluwak si Musa nagbalik, sintungkod niya rin hapardakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagtaklop in amoy in simpak duwar sin amin lawdyan to, nagtagog karwa-rwa dengan sipak-pansipak na yadto na sila naglamugay iwan sin sub ini piraon iwan sin mga ini taon niya. Doon hayaon amoy nakasilawak na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nain, nakayan na siya riyaon nagtawat na kulaw niya. Sarta, nagparat saya napusin, biya marat sayahan himusa, biya. Naalaw sin Allah ta'ala kanya, hariyaon da suway na ko nag-aalok kailan si kabinsanaan. Biya na sa pantun sinamin siya bot na to ini. Kabila, insuha, gumawa na rin hasadlutan, harap pasulangan, mano siya katantan, labi-labi na to din ginawa din nga kama Islam, magparat siya ang hawak to yan sa sumagawa din na magmumpa atin, paparat siya nila, biya dasin, pagtawbat, ipiraon, wala na tiyo maksin Allah subhanahu wa ta'ala, kaan na katantan, amuin pagpaanig kaniya sin Allah Ta'ala kaya paraan siya siyam tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyara si Musa alayhi salatu wassalam sa sumakawain katani panghimuting niya. Iyang kataan bang kesa sa abuhan siya sin kabinsanaan iniyan siya Musa alayhi salatu wassalam. Pangayon nakapatuhan mo ina kami malisab-isab. Papairan na kamo in kuto ini. Papairan na kamo in ambak ini. Papairan na kamo in amoyin na hinang nadugo in inituwig inikatantan. Siyang in taod niya. Dahil nga mga bugigat niya si Musa alayhi salatu wassalam. Harap noon kan Piraon sa sumakawala kimahagad. Subay na siya amoyin langta. Mugtod ako maning napas sa laong sindarat. Ang pa siya nakasayo mga iyo katuan kabulalamin kaampunan sa sumagawa na alam sinagawa ta'ala alaan bihaon dalaw sinagawa ta'ala na ating ya in pakaladyaan habihaon da bang dimaratong na in siksa atau amulka sinagawa subhanahu wa ta'ala pakaw tumawat di natuan tayo maun sinagawa subhanahu wa ta'ala. Nariyan yan. Iniya yung kamaksuran doon hayan, suway hawak to pa. Yaon pa buhi-buhian, amoy ini banda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin haraak niya. Suway yato tayo maun na si Mano siya. Na ayaw kita lang ta magmatuwas sa pagkala sin ang kakainang satu di kawayan sin Allah ta'ala jumatuha ipon niya supaya ando kailo makasud pa kita dahil doon haamuin tayo maun sin Allah ta'ala tawat na to. Sawab muna iniwita doon hay niring mga nasabot ta ashabul bida lari-lari na to besing di hula na to ini muna maghinang sininang baho bukong lamo daara na Islam na ini mga katawtay mga ranaka na Islam matao din magkaptangan mahunit imano siya makabalik pagkasabunalan lari-lari na yun mga sila amoy nangakad-ngakad sadya timaharad sa mga nagdarungan kanila doon yan may ka sarap doon yan intangan na nila inyong katantan lamo daara ma sarap ini nang nila pag-ara, masamura kumanbukon siya aturan, biyan sin pag-ara, mapiang hindo, sindak, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapaghinang kaniya, iwan sin waktu paghinang kaniya, iwan sin katantan kakahinang niya, inyan katantan, di siya mawista ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, gamayan bang mo aturon, in kahalan diyan, biya tawero nakal, imaghinang, sinamoyin hinang langta pagkukugpuyan si Mano siya. Biha,
Sa katoy, kung malawa inakal mo ron na, malawa sa mig tangaddatan marayaw. Biya, magbunyi mo nyo ron hawak ko yun, tapos mag-araw sa bil pagkaon. Nakatoy ko no yan. Yung mga liyan. Pagkaon, in pagkakawa. Na ini kataan, di kita manjari, subod pa ka ng Islam, nagdara kita sin, ang aturan ta. Doon nakabaya-bayaan ta. Biya sa kaulaw, hinduan mo yung Allah subhanahu wa ta'ala, riyak mo sin iyan, lari ingat mo, maging ang sara din kanya. Nariya. Iran, habot din ang mga panghimuting patuhan na bulalamin. May ta, sarap na, ya Allah ta'ala nagbayta, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Law sinallahu ta'ala, adlaw yan, na diukot ko na inakamanin. Iran, siyempre na ako na ini magkurun ha kamayan. Dia, siyempre na ninimat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ninimat di kapag iyong makan mo halang sinsulka, amin kakay na kauroon halang kasanangan. Dia, inlabi rin nga mahal ka, katantahan, amo na yung rida sin Allah subhanahu wa ta'ala ipod niya. May ta nagrida in Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niyo urol niya hihinang, amin katahinang siya in nagpuunan na dayta sin aturan kataan. But in kataan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay tulog sa ikhlas patuhan na bulalamin. Nawang ka, maginang sinhinang lang niya bida, nalawain ka ikhlas mo patuhan. Tawag naginang, kau singkan diri mo, singkay mo. Nawang naignan ka ikhlas, lupas na kataan amal mo. Hikaruan niya. Suway inyaon kataan, makaagad ka ha, kami at sindak, sinalwa subhanahu wa ta'ala. Ako na yung pagyaroon inkriyad. Inkriyad. Doonhan, amunain, hininang kausin, uno-uno na piyangdakan, sila turo sa luwa sallam. Inikaw nakasingod, hininang haamin kakainang, tiyatar lang sindak, sinalwa subhanahu wa ta'ala. Na, baka wala na kainang hariyan, tuya sa kaulo, latiyo na mo, yung turo sallallahu alaihi wasallam, insiyaya na. Sarabi niya hininang mo yaon, nawala na yung sila sallallahu alaihi wasallam. Nakiimukan si mano siya, iminahon mano siya. Nakasarap yan, tuhambok ito rin ang mga naiimpag-adat, iban paghurmat patuhan na bulalamin, ingugo sinhinang magbing panaginang kaniya. Amura yan, mga katotay manghuran na kami Islam, kung tumun na to, la yan paunatsan imanuha lam takun amanat min qabl. Di magmumpaat, hindi nawawaran, in pag-iman niya, wairon siya nakapagparat saya, hawak to, di matungmaon kanya in panghindo, in pangpatumtum. Gamayan limukos siya, himinang siya din, himinang siya singkata naman niya. Naamo ito, hindi mga pangadyan na to, hawak to yaw nini, niyabot niya sabing wakto na to, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, harukayong wakto, murah-murahan, ini dihilang kita niyo, ini kusog, iwan kaya, iwan sehat maraya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, at supaya makapagsaw-saw kita niyo sin ni'mat sa lago-lago ng Allah ta'ala, ang ni'mat pag-agama, kaya na ilpagpatumtum piyatumtum ini, hambok siya rin ang mga piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay hinangon sin hambok tao makaati, kaming mga tao, yaon pa kanya yung pagduwa-duwa, yaon pa kanya yung kakulang sinilmo, karunahan niya yaon patumtumo na supaya umuot siya pag-agama, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhat niya inirida sin Tuhan Rabbul Alamin, hakay na po san sin kawi niya, na mangumbay na po kanyang katang, ako ulukaw di hada wa astagfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.